Magsukol ka Butsor. Okay na ito. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المؤمنون اتقوا ربكم واستعدوا للقائه فإن الدنيا تفنى والآخرة تبقى وأعظم ما تزود به العبد في دنياه واستعد به للقاء ربه ومولاه أن يكون من عباده المتقين واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى جعلنا في هذه الحياة الدنيا ليبتلينا أينا أحسن عملا قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا mga umat beriman hamuna-muna niya hitukbal na to sa taud-taud pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nikmatan amu intiyukbal kato taniyo siwu ra nikmat amu in piapangayu sin kita iwan sin wala harumin insyaallah subhanahu wa ta'ala pagsawsawhan na to in maniyu ti waktu karena bukun maksud unubang unubat malingkan umawa pangadjian amuin bihariin hikabuhi atawakan hikawati sin pangatayan amuin pangatayan dain hamanga nalilikap atawakan pangatayan amuin kulangin pag-iman insyaallah subhanahu wa ta'ala in aghisin Syekh hafizahullah amuna khutbah niya Syekh Salih ibnu Abdullah ibnu Hamadin al-Utsaymi Syekh Utsaymi pagbahasaw niya ayyuhal mu'minun ittaqu rabbakum wasta'iddu liliqa'ih kabuga kamu patuhan niyo sarta iwan pagtarama kamu amin hawaktu magbak na kamu iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala fa inna ad-dunya tafna sabunnal tud in dunya ini pagbahasahun amu in malanyapra wal akhirata tabqa iwan sin adlawm akhirat amurayattu intantu hikawin atawakan tantu tumattab wa a'zam ma tazawwada bihi al-abdu fi dunyah in salaggu na amu in pagtuyuan hinangun luto sin ipun di hadunya sarta amu yattu in hinagunya tagamahun amun magbak iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mabilang siya rin ang mga tumpukan sin beriman. Wa alamu rahimakumullah. Ingatan niyo kalasahan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'alana fi hadhihi al-hayati ad-dunya. Hinang kita niyo atawakan piapanjari kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadunya ini amuin hakabuhi dunya wayruun maksud bat malaingkan liyabataliyana ayyuna ahsanu amala. Aparman sin Allah Ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala amuin nagpapanjari sin kamatay sarta iwan sin kabuhi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala amuin tandasun atawa kantesun sin Allah subhanahu wa ta'ala ayyukum ahsanu amala hisiyu kaniyu in sarayaw-rayaw amal ibadat di atawakan sarayaw-rayaw hinang di hababaw sin dunya. Hadalam niya tulong Syekh hafizahullah. Wa inna ahsaniyatal amali allati waqa'a biha al-ibtila huwa an yakuna amalul abdi salihan. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan
Dain ha mga amun sabunnal tud in pagdayaw sin hinang, amu in pagparayaw sin ammal ibadat, amu yaun in parakala kamatauran, amu in jatuhan panandas pagbahasahon. Amu in yaun din doon jimajatu in tatandasan dakula. Hari-hariin dagbusan, in panandas din doon, sumasa in manusya, hapag hinang niya sin hinang marayaw, makapas atawa kandi makapas. Long sin Syekh hafizahullah, allati waqa'a biha al-ibtila, amun panandas huwa ay yakuna amalul abdi salihah, amun subay in hinang sinipon, mahinang siya amal salih, mahinang siya hinang marayo, habayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhar rusul, o kamu mga karasulan, amuindak sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyawag niyan mga karasulan, kulu minat tayyibat, kaun kamu rin ha mga tayyibat, mga halal. Ampa siyunuan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in point din di amuna in wa'malu saliha, amun sarta hinang kamu sin marayaw, hinang kamu sin amal marayaw. Long sin Syekh hafizahullah, wal amru lahum amrun li atba'ihim minal mu'minin. Inda akan ha mga sila karasulan, amun di akin mga karasulan, inda akan kanila, amun ha ayat maksud sin kita, wa'malu saliha, hinang kamu sin hinang amal marayaw, ibadat marayaw, wa al-amru lahum amrun li atba'ihim minal mu'minin. Inda akan matun kanila, raakan da mari pa mga sila bariman, amun miyumurul kanila, bianasin kita. Bangin mga kanabihan, in mga karasulan, naraak huminang sin amal marayaw, damikyan in kita naraak da isab. Waqad waqa al-wa'du ala dhalik, habmayta. Janji sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahikita suway huminang marayaw. Sabin bayta sin Tuhan. Ayat niya, qala Allah ta'ala, wa man yu'min billahi wa ya'mal saliha yukaffir anhu sayyiatihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Surat Taghabun. Ayat ini long sin Syekh hafizahullah, wa may yu'min billah, taban inhatian sin ayat hisiyu-siyu in nag-iman pa Allah, kimahagad hadaakan sin Allah, kimahagad hakatunggal sin Allah, sarta amun jukupun niya in pangahagarin niya, harukun sin pag-iman hapuas yat to, ri pa mamarahi, ri pa yat mamarahi, mag-iman sadya siya, hisiyu-siyu in nag-iman pa Allah, nag-iman pakatan amu insa suku pag-imanan para Rasul sallallahu alaihi wasallam, pakatan ka rasulan in kaharun nila in sila daak sin Allah, hasumuno sambil pamalaikat, hasumuno sambil pakatan amun piaturun sin Allah ta'ala kitab, hasumuno sambil paadlaw akhirat, sambil pamakatan kamalaikatan, amun sampurna unin rukun sin pag-iman, wa ya'mal salihah, sarta huminang siya sin hinang marayaw, injanji kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, yukaffir anhu sayyiatihi, papasun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pardusahan niya, unin sababan, pag-iman in panagnaan, inhi kamarua amunin huminang siya sin hinang marayaw. Ayat ini bang mukitaon, ri ramasampurna in pag-iman sadya, di mamarahi, mag-iman sa dyan, hambuok tao, hari siya huminang sin amal ibadat, di siya huminang sin hinang marayaw, di yatun makajari. Siyuno anda sin Allah subhanahu wa ta'ala, hisiyu nag-iman pa Allah, wa ya'mal saliha, iban himinang sin amal marayaw, yukaffir anhu sayyiatihi, papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala, pardusahan niya. Wa yudkhilhu jannatin, tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, sarta pasurun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagkasurga-surgaan, amu inyat turan dito in anhar, amun kasapa-sapaan papanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta salama-lama na siya rin dito, amu yattu in janji sin Tuhan. Laun sin Syekh hafizahullah, kita hakabtangan ini, pandugahi in kabtangan sin Syekh al-Usaymi hafizahullah, fal-abdu ma'murun ay yakuna amaluhu salihah, غير مأمور بأن يكون عمله كثيرا دون اعتبار للصلاة. Rain di ibang mukitaon, amun pagbahasahon tawa ya'mal saliha, amun huminang sinhinang marayaw,
Unin pagbahasa huminang sinhinang marayo insyaallah. Amun hababa niya ini masabot da sin Sheikh hafizahullah. Fal abdu ma'murun ay yakuna amaluhu salihah. In ipun naraak ay yakuna amaluhu salihah. In subay in hinang niya mahinang inang marayo. Mahinang hinang amal salih pagbahasahun. غير مأمور بأن يكون عمله كثيرا. Bukun da siya naraak. Bukun din ipun naraak in mahinang in hinang niya mataud. Kita ayat ini amun hapamaham si Syekh hafizahullah bukun in maksud magpatauran hinang ibadat. Bukun in maksud ito. Sumagawa duna i'tibarin lis salah amu in wayru undarain duun consideration in siya hinang marayaw. Wa sambatan si Syekh hafizahullah fal mu'tabarul a'zam in hinang amu in considered siya amun hinang marayaw hinang malaggo pa Allah subhanahu wa ta'ala lang sin Syekh hafizahullah salahul amal la kasratuhu amuna in pagpakugdan sin hinang bimakna niya la kasratuhu pagpakugdan sin hinang insyaallah sabuton dahababa la kasratuhu bukun magpataon pagpakugdan sin hinang minsan ing kaunan tiyo-tiyo pagpakugdan sin hinang minsaning kaunan bukun mataud sabab long sin Syekh hafizahullah kita rungdungi in ayat yaun amin hatungod sin wa ya'mal salihah ubus sin pag-iman da akun kahuminang sin hinang marayaw tungbasan na kau sin Tuhan papasun in pardusahanmu pasurun pa kau palawm sin suruga niya sarta salama-lama pa kau halawm niya hapuas niya ito kita long sin Syekh hafizahullah fakasratu amalin ghairi salihin kita Tiyugan na kau, nag-iiman na kau patuhan, sarta naghihinang na kau amal ibadat, ampunon na sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan mo, sarta pasurun na kau sin Allah subhanahu wa ta'ala palawm sin suruga niya, sarta tatap na kau dito halawm sin suruga niya, panghati mo, okay na, panghati mo, maluhayra, la, long sin Syekh hafizahullah fakasratu amalin ghairi salihin sabab din ka tu in magbantog pabaran sin siya mabasag ako sumambahayang sabab din ka tu magbantog pabaran sin siya in ako mabasag magsunnat sabab din ka tu in magbantog pabihay ni ragbusan in ibadat iyabutan niya tumtuma fakasratu amalin ghairi salihin labi marayo in mataud sin amal ibadat insyaallah fakasratu amalin ghairi salihin kita in mataud hinang in hinang ibadat amun magpataud ko kaniya sa ghairi salihin bukun siya salih pagbahasahon bukun siya amal hinang marayaw bukun siya amal salih la tufidul abda syai'a di iya tumakamumpaat paipon minsan hangtingian minsan uno-uno di iya tumagmumpaat kaniya wa innama yufiduhu ay yakuna amaluhu salihah sumagawa uni magmumpaat kaniya ay yakuna amaluhu salihah in mahinang in hinang niya salihan walau qalla minsan pa siya tiyo ban man in amal ibadat niya kimugdan fal amalus salihu long sin Syekh hafizahullah in hinang marayaw pagbahasahun in hinang kimugdan amun pagbahasahun hatapik sin kita in hinang sampurna wa in qalla a'zamu jazaa minsan pa siya tiyo kita in hinang marayaw wa in qalla a'zamu jazaa minsan pa in hinang tiyo matiyo ban man kimugdan sarta sampurna in pagtunay kaniya a'zamu jazaa lawi in laggo sintong basnya wa awfaru khaira sarta lawi in taud sing karayawan hirihil kanya sin Allahu ta'ala wa a'zamu naf'a labi in laggu sin kamumpaatan lil abdi fid dunya wal akhirah hatta uhiminang kaniya hadunya iwan sinadlaw akhirah long si Syekh hafizahullah in pag-iyanun salahul amal hasupaya ri mga su ing hambuk ding katutaniyo bihariin in pagbahasahun salahuha atawakan salahul amal amun kasampurna sin paghinang but siyabut sin kita haayat sin Tuhan Rabbul Alamin wa may yu'min billah in sumuno wa ya'mal salihah in mag-iman kau pa Allah in sumuno huminang kau sin sampurna paghinang bihari in nagbusan niyato sabab may tabang di kahatihan sin nambuok tao in kasampurnaan sin hinang niya ri siya katungbasan sin Tuhan amun papasun ni paradusahan niya sarta pasurun palawm sin surga di iya tumahasil ni bihari in lang sin Syekh bi an takuna lillahi azza wa jalla ikhlasan wa tauhida
wa an takuna ala sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam ittiba'an wa tasdiqa. Lang sin Sheikh hafidhahullah, in salahul amal, in pagpakugdan, in pagpasampurna hakakahinang amunaini in puntusin kita. Bihariin in kasampurnaan sin amal ibadat sin hambuuk tao, iwata-wata, himalaas, hisubul-subul, hibudyang bihariin in pagpasampurna sin hinang niya. Lang sin Sheikh hafidhahullah, bi an takuna lillahi azza wa jal, bi an takuna al-ibadatu amun mahinang in ibadat niya lillahi azza wa jal, karena sajjasin Allah subhanahu wa ta'ala ikhlasan wa tauhida, amun pagbahasahun amun hihangla matun kaniya in ibadat sajja wairu wa in tasdikan sin pangatayan mat malingkan Allah wa tauhida. Demikian panunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala, wairuun kalamuran sakutu, wairuun kalamuran limbang, wairuun kalamuran iban in pagtunay sin ibadat karena sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an takuna ala sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, iban mahinang in hinang ibadat niya magad tuan habitikan sin nabi sallallahu alaihi wasallam ittibaan apangagari pa nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasdiqan iban pangahagari kaniya. Paagarun inhinang sin ipun pabitikan sin nabi ittibaan pag-agad iban sin watasdikan iban sin pagkahagad. Kita rin di long sin Sheikh hafidhahullah, di lang to ko example. Amun hinang ibadat tiyo labi siya marayaw rin hinang mataot aun waktu. Sa labi marayaw bang sa upama minsan ing kaunan niya labi in taud sarta kimugdan in hinang mo ang pagbahasahon niya tuwing kaya ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta iban sin niya tuloy tuwing pag-agad mo habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa ininuwasiyat sin ako, maun pa mga amuin pagbahasahon pakamaasan pakabagayan amuin dimurungog sin parkala ini amuin nasihat tini, aun mga parakala mababain pangatod na to sin ibadat, aun mga ibadat mababain pangatod na to kanya sumagawa aun waktu mamarahin ayat to hikasud na to palawam sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala bisyart in syarat mahinang sadya in pagtunay na to kaniya ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta magad habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihariin nagbusan amok waktu long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagkabtangan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yawman li ashabihi, namungin Nabi sallallahu alaihi wasallam hambuk waktu pa mga sahabat ni, ayajizu ahadukum an yaqra sulutsal qur'ani fi lailatin, unuri kakausan sinang tao kaniyo in mamassa sin Quran sin one-third niya an yaqra sulutsal Quran fi lailatin, unuri ato kakausan sinang katao rin kaniyo in mamassa sin one-third sin Quran halawm sinang karum. Pasyakka dhalika alaihim wa qalu, nahinang to amun kiabugat pa mga sahabat. So mabugat labi aula na bang mga biarika to amun habya sin lisu sin kita lamurun ko na inbaran sin ako murah-murahan ang mawilang kita dain ha mga tumpukan sin mga sila amun mabasag magbasa Quran serta magparihala kaniya. Pasyakka dhalika alaihim, sahabat ridwanullahi alaihim, pasyakka dhalika alaihim, nah kiabugat din mga sahabat at tungod dito mamassa sin one-third sin Quran halawm sin ang karom. Imagine inang ka Quran 30 juz. Law niya makakaus ka kanyo in mamas sin 1/3 niya bimana hangpu juz. Nariya to kakausan long sin mga sahabat wa qalu in pamung nila ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah. Hisiyurin kamu in makakaus ka na ya Rasulullah. Mamas sin 1/3 sin Quran mismo sahabat ridwanullahi alaihim kiblaan da sin parkala ito. Faqala sallallahu alaihi wasallam in pamung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kita in hinang hini long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kul huwallahu ahad ta'dil thulutsan Quran. In kul huwallahu ahad in mamassaka sin suratul ikhlas kul huwallahu ahad in mamassaka kaniyah inya tu ta'dil sulutsal Quran, tumimbang siya 1/3 sin Quran. Kita rin di mga palanggungan ko ha kami Islam sumagawin syarat bang mo kitaon in parkala sin pagbasa sin Quran
Amo in 1/3 niya, amo na in qul huwallahu ahad. Siyabot yaon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita, in kabtangan sin Sheikh Hafidahullah. Wa qad qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma dhakarahu, qul huwallahu ahad, ta'dil thuluth al-Quran. Kita, ay fadlan wa ajran wa jazaan wa dhalika min si'ati fadlillah azza wa jalla wa 'azimi imtinanihi ala hadhihi al-ummah. Long sin Sheikh Hafidahullah, waktu iyan si Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin qul huwallahu ahad, tumimbang siya 1/3 sin Quran, in maksud niya ay fadla, kalabihan sin suratul ikhlas, wa ajra, iwan sin tungbas sin suratul ikhlas, wa jazaa, iwan sin damikyan hatungbas sin siya, iwan sin pahala. Fadlan wa jazaan wa ajra, kalabihan sin suratul ikhlas, iwan sin karayawan sin suratul ikhlas, iwan sin tungbas sin suratul ikhlas, hauku qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Landu in hauku sumagawa ta'dil sulutan Quran, sumagawa tumimbang siya 1/3 sin Quran. Wa dhalika in yattu arakalaun mga suha bihatun kabtangan. Naam, siyabutan sin Syekh Hafidahullah, wa dhalika in yattu min si'ati fadlillahi azza wa jal, in yattu rain hakalagguan sin kalabbihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'azimi imtinanihi, iwan sin kalagguan amun pagbahasahon landu in pagdihil niya ha ummat ini sin mga ni'mat, amuin pagbahasahon annaha ta'malu qalila, sawunnal tud amu in huminang siya in ibadat yaun, ta'malu qalila tu'malu, atawakan naam annaha ta'malu qalila, anna al-umma ta'malu qalila, in ummatin huminang siya sin hinang tiyo-tiyo, patujaru kathira, sarta tungbasan siya sin tataud-taud tungbas. Qala Allah ta'ala, dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Inyatu fadal, inyatu kalabihan, inyatu pagpalangga sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagparakag sin Allah subhanahu wa ta'ala pa ummatini, amun pagbahasahun annaha ta'malu qalila, huminang sadya siya tiyo-tiyo, sa watujaru kathira, sumagawa tungbasan siya sin sa taud-taud pagtungbas. Narepende na ka to. Hama nga sila maas-maas, di nila na kaya magbasa sin katibukan sin Quran. Hama nga sila amuin sa upama niya, di pa makaingat magbasa, di nila kakausan imamasa sin katibukan sin Quran. Ando ka ilo, ayaw kau tuan amuin pagbahasahon haadlaw ini, ayaw kau mamasa sin Quran sin suratul ikhlas. Sebab may ta, in pahala sin suratul ikhlas, ta'dil thuluthal Quran. Tumimbang siya 1/3 sin Quran. Wadhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. In kalabyahan niya to hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, hay siyusiyuin kabayan niya rihilan. Wallahu dhul fadlil azim. In Allah subhanahu wa ta'ala pagbahasahon nagsisipat sin fadal al-azim. Adalamit to mga palangungan ko kami Islam, nasabutan na ibadat sibi-sibi, ibadat sibi-sibi, okay na, kitaon mo riwaynun ta magbalik, salahul amal, in pagpakugdan sin hinang, so pa makul huwallahu ahad, namas sa rin ang buhok tao, okay na? Matawag mo na ba siya ito amal salih? Bang umatud, in hangka tao, pahangka tao, rin ka to, tanyo mag-judge, patao namas sa sin suratul ikhlas sa upama, pinakamababa surah, basta niya, kul huwallahu ahad, sarta pialingkat-lingkat niya, Allahus samad, lam yalid walam yulad, sambil pakahinapusan niya, biasa niya. Dahil noon pagbahasaw na waktu siya namas sa wang mukitaon, di magbisara wang mukitaon, amun pagbahasaw niya, dahil doon in sincerity ha pagbasa niya, matawag na ba siya amal salih? Matamarahi na ba ito tawagon sin hambuok tao rin ka to tani amal salih? Di pa. Aun pa kulang. Uning kulang. Lang sin Syekh Hafidahullah bi an takun ala sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amu yattu in kasampurnaan sin amal ibadat. In panagnaan niya suway magad hapamando pagbahasahon subay magad hapamando sin Allah, amuning pangayoon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amur hambuk da. In suway sadya in pagtunay sin ibadat karna niya. In pagtunay sin ibadat amun tunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta di yato mamarahi, amun din dito sa jatubtuban, amun sa upamahimi ng nakaw ibadat, biasin mamasakaw sin kul huwallahu ahad, ikhlas pa Allah. Sumagawa, wala niya makadhabitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumatu ito, aun magjatu ito parkala. Habiyarin dagbusan, sa upama kul huwallahu ahad din biasa mo. Suway ko magad hapamando sin Nabi supaya karihilan kau pahala, biasin namun syabut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarin dagbusan, sa upama aun namas sa sin suratul ikhlas salam CR. Bang asubuhon in hambuok, pahambuok na yung kato taniw. In magbas sa sing Quran, halom sin CR, dihilan pahala at awari.
In jawab singkatan, di siya dihilang pahala. Hadalam niya to, minsan pa intao, ikhlas pa Tuhan. Karena sin Allah, hakatunggal sin Allah, tiukbal niya biasa ng suratul ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud niya, serta wala siya miyagad hapamando sin Nabi. In pamando sin Nabi, in Quran basahun ako sincere. In pamando sin Nabi, basahun in Quran, amun batampat, amun in pagbabasahan ka na bukon malumi. Dihilan baha siya pahala abiyat turagbusan. Pagbahasahon na mas na sa suratul ikhlas, yato na rin dito kanya in ka-ikhlas pagbasahon sa wala siya miyagad abitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanturi. Inya to pagbasa sa sin suratul ikhlas. Hinang siwi-siwi, rakula in pahala. Sa makajari ma-invalid in pahala, yaturi mahasil sinang buok tao. Bang di siya makad habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihilan ta pa example lukay, ha ibadat dakula. Hikat to ta pa ibadat dakula. Sa upama niya, hikat to ta pa adlaw sa upama biya sin maghrib. In maghrib 2 rakaat. Okay, si mambahayang hiipa imam. Atawakan si mambahayang hiuto. Iwan sing kupya niya marayo. Iwan sing gamis niya marayo. Sarta ubus na siya ng kail. Hawak to siya si mambayang ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mukitaon subhanallah. Yato na rin dito. Pagbahasahon si Mariat, inka ikhlas ka niya. Nabang muna namun yung pagsambahayang niya. Amun pagbahasahon, lanyap tuan. Sa mamarahin na bahayat to. Hamun haragbusan sin sambahayang niya. Tawagon muna siya. Amal salih. Hinang marayo. Ripa. Sabab may sa upama na si mambayang kita maghrib 2 rakaat sa isang bahayang niya 4. Amo na yato yung pagbahasahon sin Sheikh hafidahullah. Pasartaun ing kasampurnaan sin hinang ibadat pala masibi na ka. Pagbahasahon hasibi-sibi na ibadat sambil para kula in kasampurnaan niya subayra in pagtunay mo kaniya magad hakabayaan sin syara amuna in piyawutang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam minsan pa ingkaunan mo ikhlas. Nalawi na bang sa upama wayron pa ingka ikhlas sa aun mga tao subhanallah. Nasabot yan hindi si Sheikh hafidahullah. Aun mga tao amun pagbahasahon amun huminang sila sin ibadat hakar na uno sa upama din naman ha pagnasihat sa upama rin naman ha mga pagsambahayang din naman hakatan uno tibayhuan sin ibadat in maksud sin sila hasupaya sadya sila bantuon in maksud sin sila hasupaya sadya amu in hikahinang hikasuy-suy in sila mag-ibadat at awakat uno-uno na amuin mama talisin ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala binayaturi tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Atawakan innamal a'malu binniyat. Tantuto din kakahinang ibadat suway sartaan sin niyat sa taawin niyat marayaw amun pagbahasahon niyat marayaw amun ay ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala wayroon pagbahasahon kuto-kuto amu tawakan amu in limbang niya amun timunay ko ibadat akarna ikaw bat malingkan timunay ko karna sajasin Allah. Sari patuy itutan mamarahi. Sebab meita suway patuy itutuan paagaron muhabitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa upama niya, ganapan ta pa example. Sa upama sumambayang kusubo, 2 rakaat in piangayo sin syara. Elong mo kulang sa nin 2 rakaat. Ikhlas ako patuhan, mabaya pa ako mag-ibadat, hinangon ko upat. Hasabab sin paghinang mo upat, minsan pa ing ka-ikhlas mo, nalawa na kawawak to ko si mambahayang nalanyap na kaudiha dunya, amun pagbahasahon sin mga kamatauran nagbak na kaiwan sintuhan mo, minsan pa kautuhan, ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang wala damiya kating kakahinang mapamando sin Nabi, wayroon na puspaid na niya. Hadalam niya to, di tuan mahasil sin tao, injanji sin Allah. Simple din janji sin Allah. Wa man yu'min billah, hisiyo sin nag-iman pa Allah. Wa ya'mal salihah, himinang siya sin inang marayaw. Sa in paghinangon pagbahasahon himinang sin inang marayaw, paagaron hakabayaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la amun pagbahasahon niya tuwing ka-ikhlas us paagaron habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inang na siya marayaw. Insang bahayang tawagon sing kamatauran hinang marayaw kulang. Insa puasa tawagon sing kamatauran hinang marayaw kulang. Atawakan uno pa puasa, magzakat, uno pa magsarak ka, uno pa maghaji, katan ibadat sabuton mo na pagpangaji, pagdawa, pagkhutba. Katan ibadat sabuton mo na pagsunnat. Hinang siya ibadat hapangatod sin 2 mata sin kita sa kulang siya. Kuno siya matawag hinang ibadat amun sampurna in ka ibadat amun sampurna in pagtawag in siya hinang tud ibadat marayaw. Bang inti mo na ikaniya haka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta miyagad habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habihaun zaman problema rakula.
Habihaon zaman problema rakula sabab mayta in tiap-tiap hula labi aula na inha mga kapupuan murah-murahan amun kasampayan sila sin pag-agam asarta amun taymaon sin sila in pag-ibadat sin sila hoon yato yung ka-ikhlas kanila murah-murahan yato yung ka-ikhlas sumagawa in ka matauran kailuring kanila in pagtunay wala nag-amo in pagtunay wala nagkugdan in pasaupama niya po asa saupama niya po asa ikhlas na mo asa pa Allah sagawa nagsahur siya lisag pila nagsahur siya lisag unom. Sa ikhlas ko na siya pa Allah. Taymaw ni ibadat di. Bang mo kitaon puasa, okay na. Namo asa siya ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang sibo da awam pa awam, okay na. Sa tuwan, inhinang ibadat mo, amun hapangatud mo ibadat na wala kimugdan. Sabab may ta, himinang kau syara, wala hinang syara sin Nabi. Okay, so pamamiyakad na pagsahur, masya Allah. Sibo na yung pagsahur na to. Nagsahur kita niyo before Fajar, sibo na. Sa kawa, nagbuka, way pa nagbang, nagbuka na Allahu musta'an. Amun pagbahasahon, yato pa amun in bilal. Yato pa amun timatakad sin waktu, in siya minum na. In siya yato na namuka. In siya yato na iwan sin hamun paghali-hali niya, sarata iwan sin paghanggup niya, subhanallah. Usarta kuno iman sin pagdaawa niya insya ikhlas da pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahatihan dasan lang na sintuhan uning halawm sin atay ta. Tumtuma kahatihan inhalawm sin atay mo sa suway inhinang mumakad habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dito masampurna inhinang sin tao. Sibi na ka sambil pahinang dakula. Gumugdan sadya atawakan hulumagbu sadya in pangatod sintuhan na hinang yaon bang ingkaunan yatto awlawm sin ka ikhlas pagtunay kaniya iwan sarta alawat abitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na hinang sibi-sibi na hinang dakula sa butun ta na wayroon da kay ikhlas patuhan wayroon da piakat pabitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang sa upama siyabot sin Nabi siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala amun before kita lang tatumang bus sin pagpangadji sing kita bang sa upama siyabot sin Tuhan insiyo-siyoin nag-iman patuhan sarta iminang sin hinang marayaw piakat pagbahasaw niya tuwing ka ikhlas iwan piakat habitikan sin Nabi ampunon ka na yung paradusahan sarta pasurun siya palawm sin surga sarta tatap siya halawm sin surga in kabaliktaran niya kabaliktaran niya, minsan pa siya nag-iiman. Minsan pa siya nag-iiman. Bang siya hinang ibadat, wayroon ka ikhlas. Sarta, himinang siya ibadat, wayroon miya kadhabitikan sin Nabi. Opposite niya. Bang intao himinang ibadat, halawm ka ikhlas, iwan habitikan sin Nabi. Ampunon, intao isab himinang ibadat, wayroon ka ikhlas, iwan wala din doon, in paghinang niya miya kadhabitikan sin Nabi, siksaw. Allahumma musta'an. Kita ay opposite sinayat. Bang kita pasurun palawm sin surga. Asawab sin yato yung ka-ikhlas ta. Iwan yato hapag agad habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inhinang tapiarag bustabi asin paghinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihilan kita kaampunan sarta pasurun kita patat tapon halawm sin surga niya. Damik yan intao isab amuin himinang ibadat wayroon ka-ikhlas. Himinang ibadat yato ranan nito in pagbahasahon amoy hasupaya sa jasabiha ini. Amun pagbahasahon nagsakat siya supaya siya bantukon dayahan. Amun pagbahasahon magjihad siya supaya siya bantukon maisog. Amun pagbahasahon mamasya siyang Quran. Amun paglingkaton niya supaya siya matawag amun kare. Atawakan amun pagbahasahon parayaon din pagkutbain pagnasihat in pagkatan supaya siya matawag siya biha ini. Bang sa upama bihat tuindag busan sin paghinang sintao bang intampal matto amun pasurun palawm sin surga in mga sila ini wallahu musta'an magpatilubong kita nun mga tao ini in sila pasurun ni sa palawm sin narka sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun dihilan tumbas sa hinang nila sa rihilan sila siksa hasawab sin wala dito in ka ikhlas kanila iwan sin wala nila piagad habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kahapuan sin pangadjian sin kita amura in murah-murahan marauhat na to in ka ikhlas hapangatayan na to iwan alhamdulillah nikmat amun nyariin mga kaguruhan nato amun mamanduk kato tanyo sabing kari asalin nato wala wayroon panghati nato unuin pagbahasahon amuin kimugdan hinang unuin pagbahasahon sunnat unuin pagbahasahon amun miyakat habitikan sin Nabi lilhamdi amun pagbahasahon pagsarang sukulan nato pa mga kaguruhan nato wala nagbati laul amun bihariin kita nyo nakasayo sin pag-agaman nato wala mamarahin nakasayo kita nyo sin pag-agaman nato amuin katubuan pa kita nyo sin pagmamuga amuin pagmamuga amun murah-murahan di maighalawm sin pangatayan na to mubarak kanila amun murah-murahan patattapon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala hawno sila amun na mamagbog habihayaon iwan murah-murahan amun tungbasan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pahala amun mahinang nila
pagbahasahun amun lutuk matu paadlaw akhirat amun murah-murahan pasurun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala surga lamun na ing kita niyo mahulinya amun yatin pangajian amun mawai namu hi-share kaniyo sarta bulan sang namu mari kaniyo bulan sang namu pabaran sing kami latun maun kaniyo balikan natu in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa may yu'min billah hisiyu innang iman pa Allah wa ya'mal salihah serta himinang sia sin amal marayaw balikan sin kita in amal marayaw amuna in paka yaturitu in paghapaktu pagtunaikan ya yatu yung ka-ikhlas serta pia akad habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalam nito murah-murahan madawhat nato in janji sin Tuhan amun yukaffir annu sayyiatihi amun ampunun ingkatan pardusahan sin kita niyo dain naman hamun mga nahinang nato limabay wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar dan pasurung kita sin Allah subhanahu wa ta'ala pasurga niya amun nyaturan dito amun kasapa-sapaan amun tiata kama sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan madawat sing kita no sa wairu undaruga ing amun pagbahasa undakula achievement nato diha babaw sin dunya bat malingkan mahasil nato in rida sin Tuhan supaya makasud kita ni pajanji pagbahasa sin Allah subhanahu wa ta'ala khalidina fiha abada tetap na kita ni murah-murahan dito halom sin surga so amuratin duhin nangun nato mangiman pa Allah serta huminang sin amal saleh so ito na saja tumtuan sin kami amun makabalikan sing kami in mga parkala amun syabut sing kita ni in yato wairu undaruga ing maksud bat malingkan bihari in sadja amun kumusog balikin pag iman sing kita ni iman sing kahatihan nato bihari in kasampurnaan sing pangibadat aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.